Kyrshanbor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Kedor bas Nongrah hagajan mit kapratrik risa arja absan. Kala pelong ke Thang Mombati man Sngewlem halor ke Jingshah Pynïap jong Heprit Kyrshanbor karmudai. Nyos nam karata hakiri utrang snam. Hagani ke janmit dari spangut di Paidbah nong Nongrah wana kisnong bomarjan. Kile shimbetalang hag Thang Mombati Sngewlem nakabantai Heprit Kyrshanbor karmudai. Kumban supukun mahangni bau Heprit Kyrshanbor karmudai. Belajar akan pai sengi jong pratrik urisa arja absan. Kadwa udang ilakai hajan ke pelau yang banyak kembali jong ulala kendai trik urisa arja absan ngeruk surok halum rumnong jong ke kelau maupat. Hakan ini janmi lay shimbentalang di bahi ngasem jong Heprit Kyrshanbor karmudai inongkit kamsnong kit khot ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ke MLA jong ke East Shillong constituency ke Dr. Amprin Lingdo bat kiwe. Teran pulih hadok menta kapanyok kem setia yai kirunar ke badan keti bantakan jumbo dari Jingshah jong Heprit Kyrshanbor karmudai wala ke teran pulih keratha ya ke special investigation team ban pelong ya ke jingtokit ke babanya ban labdien ya ke beri ke badan keti hakani ke kambaman.
Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka bered, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant, bat ki wei, ni pishat roti, shat kek, bat ki wei, na ka benta ka koi ka kya, jong ki Paidbah, nong bam nong di. Paidbah Pynïap ka Jingshah naki, pidan kam bandon de ka license, ka papaka, ka bala itu da ka an, kata, ka Food Safety and Standards Act arjar henril, link ba ka section, lai puwei, iwei. Kam de ka ba Pynïap ka license, pila ba na apply ko online, link ba ka website, foscas.fssai.gov.in, da ka ba pihap pan upload ru, tegi kot kisla badan kam, kat kum ka judging kam, jong pi. Pila ru banyak kendo, iki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya, lat no tang is kasihers. Pila ban let bed, siya ka office terekam jongki, ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rasha P, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Bala Kyrshan, daga Food Safety and Standards Authority of India.